Onta betengki kau orang, apa tengki deh? Ya tak wadah. Ya beri contoh minggu lah. Ambian ngabasaki pada tatangkan di motor. Sambian bah bocah. Cihodin beli motor boleh. Aro tak tengki aja, bagus. Apa boleh baik tambahi? Bila kau seandia motor dengan Cihodin, bagus. Hari ini di iman. Benda iya lah tak andi aja. Cihodin tamu datangnya bi motor anyar boleh. Ambian bocah. Lemale boleh. Lalu tak libur lah. Makanya tahabu, salinglah memberi, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Sini bini jerek-jerek ke selake, mun ngini ngarisan ke bala. Temulah balik lampi anyar, temulah balik ruku anyar, temulah balik jilbab anyar, lemale emas ding daya. Sandanya aki ban selake, mak temu mele emas bandi mah, cenyak punya bentah oleh ngarisan. Tahu sana ada iya aja. Reng bini remon jerek, maki reng laki mun kadung jerek sahara bah. Reng bini mun jerek, iki temu pengitak na besen no, mun tak lemari dompet. Mun reng laki mun kadung jelek di mai kecok di mah reng laki andi lemari makin tar kasabar noro apa lebar dalam ro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggan mon madrasah mon baut ben RA guru na bani laki bini bener ada selaki ada coba bah paut ro beri laki mun tak miring kapile murid mon mini ada mon mini jak miram mi kau akun da mana juga mi yo ya tak stres jak reng bini guru bini madrasah tak stres mak stres ngagak leswa arojak wah ya Dinglam gelar arojak ibu nur arojak maki abak nampak baan laku ya nyambi petes ya iku ya iya korban saya nyambi krepek wah wali murid bahananya kayak ibu na petis bu engki bu petis iku pangoca ngampong bu wah ngampong maki wali murid ta alhamdulillah persis pos yandu mending bini lah kan sini kak mangka ini kabar bu alhamdulillah nega binian lagi anda teng tore doa kini maufiratul hasanah tertetia orang bini seongku orang bini amin rifai tertetia orang laki seongku orang laki amin keng laki wan bini malar mau keteri paling na akor amin keng melarat akor rekun nyamani ke bentani wah melarat arah apa bolan reng laki mon mikir ngangkui akal reng bini mon mikir ngangkui perasaan di mana temuan buktinya apa reng laki mon agalampi tak tuman yabas berna apa lebah yang kui sebenting soceh kui temu jak la jalang jak la merah la yakui mon binian Allah kau tu matching bila ping congok mon mele jilbab tareng kalam bini sambil ke toko baik waca masuk kurang coklat mon lagi ada nyeri gelak kadang atau okar kadang ben selake bang ucap mayu semang kadang wah pengajian lah mulana sebini bang ucap jangan di gelu ini majarum bentol selake bang ucap ibi jadi apa enggak melarat reng laki ini kamu mikir ngangkui akal teti lebih lampu reng laki ini kamu nak sedekah tak akhir pikir mun le tak akhir pikir di mana beda nabar jat ada nabar kecuali barang raja nggak sampai nabar mun gun sarong ada berapa sarong seket ya coba ruang berapa sarong to seket betong bolo rayu duri to seket geger ke betong bolo mun tak bagi ke menyingke ya mana orang agak lebih ini aneh san lagi ke payolok benda ke ngarwa tambah hidu bolo deh wah ma oning yang di muslim gue le zakun noro kawasa bini gue le kutek sini ngelemah arah apa yolok marin nih san lang le alhamdulillah tak yolok ja la da yolok be gue le bah ngoca herah begitu cak le bejer tak lemari gelak pas bini bah ngoca cedeng laki tak tahu ke iman mondrek bidi andi pese bulung atos andi pese sejuta elang 200 aru se pikir beni sebulung atos se 200 elang ruah bang ojak sini ya jak saking tak elang kena sejuta manggan mau nak sedekah jale-jalen biar mau nanti pese sejuta bagi ke binin betong atos 300 sabak kaping
Kebain apa ke? Mun meli rokok lagi. Amit tembian, tai meliak kija. Aduh, demah. Meliak rokok le, untuk bang ngocak, rokok apa le? Apa sakit gini gak batok anembian? Rokok apa le? Jadi tempeng anu tak mah ngalaga peng dinas itu rator nama le rokok. Pai temuan si bini, maanya rokok, ajak karin beri. Oleh, tak apa tempeng atokan. Bada masjid kan toh, masjid minta sompengan. Jami demian ngalaki sedih tolong rator. Mana amit kini deh. Biar mau tak marjat tuh tanya akiban gula. Gula pompong kita mulai. Pokoknya apa kebinian? Wahai para wanita, wahai para muslimat, saya ingin bertanya kepada kalian. Pejujur gi? Ambian mau jujur itu aki tersokia. Pokoknya terpaju larang. Ayo, ini ngaki. Masjid eganto abangon egi abangon masjid ambian pantai sompengan egi ambian nyompeng 1000 ikhlas nyompeng 100.000 tak ikhlas ambian nyompeng berapa wah 1000 bila semaria masjid terimun 1000 1000 kok kita mulai deh pak bisa gocong-gocong kok. Kok tak lecek ya, langsung kita nyaki. Survei membuktikan. Imun 1000 di mah. Bah ngocak binian. Kan sepenting ikhlas ke. Ya, mau nyombang 1000 tak ikhlas tarik minta bendem orang apa. Lu jak nemu tak pokok elang tak kepikiran. Bener. Mun lagi tan. Bada pengemis. Bada perumain entar karo mana gini. Bang Oca selamat iko polan benar ya bawa binian Bang Oca sapa orang da orang padahal sabentar gini orang jadi jangan perumain Bang Oca ada orang apa tindatin ini keberapa oh kayak berpan pembagian sembako kasah kayak berpan rami tore maja sholawat ya Rabbil Mustafa tore bagi tenah بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم طري بجاه يا رب بالمصطفى طري بكي تنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى amin tadzakkur yada ranim bidi salami mazajta dam'an jara min muqlatim bidami ya rabb bil mustafa بلغ مقاصدنا
سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kita lanjut. Bahwa para bapak, para ibu, reng laki, reng bini kak dinto sulit dipadukan kecuali memang dipadukan hatinya oleh Allah. Dengan apa kira-kira abah nikah bisa dipadukan? Setong bisa kalaban sholat berjamaah. Reng laki, reng bini nikah mon lebur sholat berjamaah melarat si atau karah, bener? Asar atau kar, maghrib pakun nyapa. Salah jamaah. Perpan tak nyapa, perpan gel-gelah, selake temu apa jeng? Jangan selake. Norok iya tak norok iya. Allahu Akbar. Sebini bakir pikiran tak norok tak oleh bedo lekor, norok perpan tak nyapa. Dibudin tak pah norok kintas melintas. Allahu Akbar. Jangan selake nyapa bakun. Pah maja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sini kak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas bini repot. Ngocak amin berpandaknya apa? Tak ngocak lebejen. Dibudin bah cermet. Amin. Dan selaki nyapa mun setiawan. Rokaan kedua wasam melamsam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebini wangonya tak ada ya lah nyapa gibur. Amin. Selagi wangonya tedung dikir. Akor dikir. Ternyata salamari asolat adikir areng bareng. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti kena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekalian. Pak kena satu, pak doa, mari doa pada Rabu. Pas asolat sunat ba'diyat al-maghrib, selesai solat sunat ba'diyat al-maghrib, tanang salaki temu cedek ben sebini. Saporan kok ya kak. Salaki bang ngocak iya kerja ulangi boleh. Alhamdulillah. Nyapa tak nyapa? Coba aja solat berjamaah. Wah, bila senyapa. Paling sana pada namoy. Kopi dua, yud. Kopi dua, tak nyapa aja. Mak anggun, tak nyapa. Mangkana solat berjamaah ni kama dari saking raja na manfaatah pakon ban Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ada abu engkau tero apa aja ngah keng ria selain beningkok sing imami selain sing imami engkau keluar di tang Roma engkau entar ke orang-orang yang sedang solat berjamaah bingkok yo berro mana. Allahu Akbar. Berat tak berat? Berat. Mangkana sambian solat berjamaah yatin ada hosok dah hosok kan apa jangan ning dia hosok melarat ni. Ini masa hosok jadi jawaban hosok lah malah saya benyan. Napa? Solat berjamaah masjid makin banyak jamaah arwah tep ketepan ya dar. Ada mentebak kesaan nih ibacar wah. Dohor jam 11.39 dia. Ibacar. Ngadep ke baba sokoni pada mak mau makausan baba ada tulisannya semen gresik. Pangocan ja ibri toko di Mariyo. Ngabas ke baba saja dah apa gambar bener. Enggi binian pada ginya ngaka Allahu Akbar ya ada pada ruku bak mapan arwah kertek lematin kan beremperiui melarat rasulnya larat mayu salat berjamaah salat berjamaah montro akor lagi bini dak remah pelampak tahadu tahabu mayu saling abri maka ben bakal cinta dan kasih sayang mon cinta nying halo mon cinta kun sebulan an nikahu Dabuna ulama an nikahu farahu syahrin wa ghammu dahrin ning kitab manhajut tulab nikah pada dabu ning kitab Bujairimi syaran manhajut tulab an nikahu tining akabin farahu syahrin bunga sebulan wa ghammu dahrin tapi sosana setahun mantan nanya resi bunga ning sebulan mari sebulan ka sosa mun ki sebulan ada ki akan tok bunangka. Bener. Aduh, engki kok
bahasana melambung-lambung. Apa yang kau mau sudah aku tahu. Apa yang aku mau juga kau sudah tahu. Kenapa? Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Ekeding benepaan pret. Tak mungkin ngoden yang beda cinta san lato wada cinta ada. Mon dengoden ni aum room bergairah boleh. Mon setuah beni aum room bot balsem. Pak pung jap kapak. Selake tedungi kopung sebini tedungi kamar. Tak lemah sok ni malam Jumat tamu tok bertoan sebini bah ngocak mak cakatong deretan tebek bagus rego tamu jan semak betok jan bunga ni bah masuk ke dalam kamar pas sebini bunga alhamdulillah masuk kui kok salam masuk ibu buka ke lambina la jan bunga sebini salam mari buka ke lambin temu bah napang selake bah ngocak ara apa mon ka kere kaki le lebal sembol salam bak abin kerek bah ngocak hep Arab pakai gua, acura beres kau lele gua, salah beres para Arabu tak pasang boleh ke lampina, ngalle ka kopung boleh, sebini bang ocah, tadi kau kuni beri neguroku dada iya, makanya montro cinta kasih sayang balampak, ingat makin deh, Cihodin lampak ke sambian, kapi bade saya bagi, sambian lampak ke Cihodin, apa Cihodin makanya apa sen mon bahda saya entar pelengan deh, maknya dia lakoh. Gula bida dua, ndak manusana, nyari lakoh, gila gula. Ngiring para teritan, patako ke Allah, ibaba kursi manoloh. Doa orang mangkana tahabu, salinglah memberi, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Sini bini jerek-jerek ke selake, mungkin ngarisan ke bala. Temulah balik lampi anyar, temulah balik ruku anyar, temulah balik jilbab anyar, temulah emas ding daya. Sendanya aki ban selake, mak temu melemas bandi mah, banyak punya bentah oleh ngarisan. Tahu saya ada iya aja. Reng bini remon jerek, makin reng laki mon kadung jerek sahara bah. Reng bini mon jerek, iki temu pengitak na besen no. Mon tak lemari dompet. Mon reng laki mon kadung jerek. Di mai kecok di mah. Reng laki andi lemari makin tar kasaban noro. Apa? Lebar dalam ro. Pesen na noro, lemari na noro. Jalan duk noro makin lemarin. Pas ngocak sebini, wah gampang ya. Isa sangge coban gula. Sago gende kena laki. Dujak lebar beni ning entong. Ngaka isa saya lega lebar setong na. Benar mak. Mangan jare-jare. Terakhir, Habib Ampon Rabu wah pidato kemarin. Bajaan dia gelo. Kadit lebur. Ini jawab tampon, nguncang boleh gulaku. Wah, para sombak kok ya, nang nang. Kau tak cukup. Dengar tak? Dengar ke? Sebanyak orang tak mustajab doa apa? Wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, orang sehatena dendam ke orang, ngara ke orang, ban orang setengki ke orang Islam tak mati jak tuan. Mun bedereng lahnya lah bah ngocak awas ban terminta tolong gue laku tak mati tuan. Mun tak betengki ke orang, apa tengki dia tak wadruat beri contoh gula. Ambian ngabasaki bade tatangkan di motor sambian bah ngocak Cihodin mele motor boleh. Aro tak tengki je, bagus. Apa boleh baik tambahi? Bila kau seandia motor dengan Cihodin, bagus. Hari ini iman. Benda iya roh tak andi je. Cihodin tamu datang nyebi motor anyar boleh. Pambian ngocak lemele boleh. Lalu tak libur lah. Aro tak libur lah. Lemele boleh. Aro tak libur lah. Mun gur sedek kah? Mak lemele boleh. Bila kok seterong ngak ruah, gagak jadi. Siapa setak terong? Jak pada terong. Nang tenang. Iki. Sambian minabi tak kuat semelia motor tikar, syukurin. Ambian bakun miskin tikal, syukurin. Anapa? Sambian bakal masuk surga ku laku 500 tahun sebelum ring soki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 500 tahun sebelum ring soki. Ambian dari mari ojeng, jak 500 tahun nih. Sesoki iki baru masuk. Saya tanya, "Poh, mak bon, abid kok leji kok." Abid kok leji kok. Wah, abid leji. Oleh berapa? Buni are je oleh 500 tahun kok dan nak. Ban mon dan jalan nak, jak ban Seremban je lebar je.
Dah mah yang ngajak engkau dia kok. Tanya Acin. Tanya, mangadaan baan masuk surga. Ya mata ngadaan engkau ji. Jaban ni Roma dalam bakor meli apa kau teka hajat. Engkau gun pada liran mata teroji. Itu ngadaan engkau setia. Terobidat dari benci. Terobidat dari benci. Apa iya kok? Mayu je ya terakhir ya bunya din. Allah. Nabi Muhammad bodoh. Apa bodoh ji. Allah. Aja habis buat. Mayu norong kau. Sekian miskin. Tukang betot tu laku. Ya kau orang sabar nih, makin miskin pun tak sabar. Tak kau bahlaknya laki roh, bangun jadi ya. Marah, kau orang apa? Engkau suruh macam suruh buat naria Pak Ibu 444 tadi, tang di telah lampas kali Ibu. Ada apa? Engkau bengiai dan suruh banyak solat duha, tang di telah tak ada kata. Ya mun tak ada kata kan tak bajang ya. Engkau jangan engkau suruh solat tahajud kan, telah tak kita, ya tedung jadi teh. On di sini kambian salah, salah. Kayak mau nanti bagian pasti nih kak, ya letih aja latang bagian, ya. Hebat. Oh latih sewat ini sepo nih, ada pemasihat. Hari ya ke, tak teman mikirnya banyak aja. Sesedia, itu selaku mau temu, ada. Kau ngobrol rokonnya. Sehat. Tadi saya jawab penyakit jantung saya. Ngau. Tanya aki, rokok napa gini nom? Tang jolok itu omang jong. Kaju apa bayi masuk tak sepenting ngebul lagi. Gagak nih, apa? Nare mah. Andi Roma kamar ning 2. Anan lah kabin kapi. Tanya sebini. Tedung di mana lah aja ya ilai seman to kapi. Satu wabang ocak, tenang, persediaan ki karetong. Di mana dapur? Edung dapur. Salah edung dapur sebini bang ocak. Celap tayo kat edung dapur. Tina le sokore. Ring soki setero jalan pamali ase. Kau ban bandela kau mikir. Pengumuman penyakit nikah belum 10% gara-gara pikiran. 20% gara-gara deeren. Mun deeren tak kira mendatang penyakit korja bi terlebih debun Allah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Pada ban lagi nembian buk andi penyakit darah tinggi ngakan sate takut ban sambian sengak komat. Aro kita ekakan sate nong kederen buk. Apa ngecit buk. Bener. Wah, jangan bapak ngiki burung. Cai mengecit, tengah komat. Marina setruk jadi. Ya ada stres pak. Saat ini ada tanggentangan. Pada beneran. Allah. Pada benembian guru mau nyapot gering, jajan magering nih. Nyapot gering dia jajan sama susah apa bunga, nyambi beras dia nyi. Sanlah ada paro aja lah jajan cambian. Kor bunga sakit apa wan buk? Liver kode. Aduh ya Allah. Tuh ya Allah. Ada apa deh? Persis tentang kebuk. Dak remah tok betok lah buk bah. Lekas mati jadi. Coba sini guys, sakit apa wan buk? Sakit liver kode. Doh abid semati jadi buk. Pada iya deh. Iya jak liver di nak buk. Nyabai di nak kan jauh ke. Gagah. Gagah. Alah, jangan yang pi maknai coba. Jompo ni kan, tak ning bedemano, bedemano tak ning amonye. Apa? Nok kuak. Pun bade nok kuak pah ngocak. Bedereng mati deh. Mak tahu. Teti malaikat ada yang nok kuak. Malaikat ada yang nok kuak. Cara toraan ke? Mun toraan ada bu insya Allah. Bani bah langsung bedereng mati. Ai lapangku mangkat entar jalanan bah beda olar mulai tak ada sukses ya mak sukses aja tak mangkat dari masa saya mon keluar dari Roma dari mah bismillahi tawakkaltu
Allah. Tawakkal ke Allah. Mula tawakkal ke Allah. Siapa sih nangkung? Siapa sih berselamat? Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Teti mon pikiran ni tenang, refresh, gagak. Ya letin, ajak ring rezeki ni kepada banjang-banjangan. Ya marah. Abbas. Ya. Panas musleh. Sejelas mohon panas badajang-bajang nak. Wah. Cihoddin ni tak nangke tak ngunceng jang bajang na musleh. Keng musleh sing yunceng. Keng berhubung musleh entar dateng ke kantor jang bajang na norok. Araba mak norok, bi musleh dak ibas-abas. Keng mon etole ban musleh ya abas dah. Pe tabang keun kiamat tak gejapok je. Tunya ni kepada banjang-bajangan mun tak ibas-abas norok. Keng mon etabang jan cepeng. Bener. Ada wanruan yang ini kaki. Ya, apa ya? Aing labini. Putol aing labini. Rezeki na musleh kuning seputol, tak ada tambahan. Bi musleh pas esabat ning tengahan, beri pancoran, beri paralon. Sombrah dari ban patuh, patuh mordajah, patuh barak dajah, patuh mor lauk, terus ban barak lauk, pas sampung petiti setong. Salla ocan terus pas sabat di baba, kejak wang lewa. Keng salla mari ocan baku noleh seputol. Orang munjat lebagi na seputol baku. Kan bada orang ngocak guru orang kantong. Kah ngagak sok kia embuk mati. Bada kan? Lebagian dah. Teti bagilah sok kia ada memun lebagi na tak ada tompas. Sesai dah ramai. Ila tidak lah sok koren. Bener. Ini iya. Ingat matua majadi. Surambua rokok bisa rajin nah. Ambuna rokok ambian rai ko. Iya mayu ko ambuai ko. Ana apa? Ya mele kuat mele sape rai ko. Iya mayu. Mari ambu oleh setahun rokok bahatannya ke bini nah. Mayu lek mon mangga dasar kepo. Ana apa ko? Mele sape. Oleh gamma besek. Apa? Engko si ambu rokok teh sepen man. Punten. Ya rokok apa oleh ko. Pun lejar rezeki na rokok, tak kira buru ke bekoh, tak kira bau ke sape, manggana litin lah, nak rokok lentorot bu. Jadi banyak petam biar. Lagi lemutan. Bon, orang nikah mak, orang akabin nikah lebih penting katempeng abak nikah kun untuk kepentingan pribadi. Seikat terogat dito jaipon ulama wakada roja naslin dari rep ngarep nak foto seba bagus nikah mantan se kedua pada kasih yarep nak foto seba bagus tining manusia kapi annasu mafturuna ala hubbil auladi seluruh manusia itu dicipta secara garis fitrah kapi lebur kan nak foto manggana dadi orang tua ni tak mareh. Tak mari jadi orang tua ni. Cihoddin mari magabin, sambian mari magabin, andi anak empat mari magabin kapi. Pangucap, marilah tang tugas jangan ngojak mari. Sekejap aki dateng anak anyar boleh. Apa? Kompoi. Tining mun nyama mbak ka kompoi je saya gak. Sayang diri saya ngamba ni kamu najang ejang orang pas oleh berkat. Kudu berkat ada ekakan, engak ka kompoi. Ngaka itaku jajan apa ngocak. Harimannya mana Rudi burung isabak boleh ikalak boleh monre mannya mana Silvi burung ikalak sabak boleh demi kompoi kan banyak kompoi ipatoro kambana anan makan ke Malaysia banyak ki banyak yang mak bocor nih emban ngata lagi kompoi ke sekolahan pente tahu ke doa pas si asal tak ngerti ka doa, bah tahu ka doa. Alhamdulillah. Sanole 10 tahun, sanole 5 tahun, anak bah temu nelpon, kok mau liya ba? Si, dapo ngapan pesere kok. Salai ko ni ka juanda, alhamdulillah anak na temu ngempen anak boleh. Pambon bah ngoca, patorok boleh re, patorok. Lain. Dan lalawagan o manapaan bay pas apa si mulaki sarong lamiri. Sembo ni melaki perokat lapungan ni. Sanole sebulan lamang kada boleh ke Malaysia lebah ngocak kapan. Kacong ni pas sekolah kata lemak gai majek saya ni kibai kwa.
terus dah macam nikah si nomor 2 bi gula terus sabar boleh kantor mulai sajian mapan. Pambon ngocak, ya terus dia ya nak, ternak melulu dia ya. Kok pastai pada aku lain ben. Mangkan tetireng tua tak mareh. Mangkan gula ban sambian, mon ki ngoda tore bu, bapak mon ki ngoda, gula ban sambian cak perocak, bener. Karena apa? Karena takut tetireng tua tibi. Oh siap mon, alhamdulillah. Angkong. Ada pemberitahuan susulan Habib Hashim sudah siap. Alhamdulillah. Namo sedoron lah. Allah. Kiburu makai ngantos sampai beli kalau bener. Terpada takah hajat kapi. Terpada lanjang umur. Terpada sehat wal afiah. Topoton tetireng mulja. Mantan segedua tetetia cutu baristunya akhirat sesakina mawaddah warahmah seteja tor ator se yatoraki banji huddin seteja tergandene selebihan segak ditoh subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.